L-industrija tal-films f'pajjiżna qed tkompli tikber u tissaħħaħ u wara li tgħaddi l-pandemija se tkun fost l-aqwa fid-dinja. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarjiet fl-Istudios tal-Films Maltin fil-Kalkara fejn bħalissa qed jinġibed film multimiljunarju. Wieħed mill-produtturi, Fischer, spjega kif dan il-film huwa marbut mal-baħar u għalhekk Malta kienet waħda mill-għażliet naturali biex jinġibed dan il-film. Huwa spjega wkoll l-istorja ta' dan il-film. The film is called The Last Voyage of the Demeter. It's based on a chapter in Bram Stoker's Dracula. And it tells the story of the merchant ship that took Dracula from Transylvania to England, which was chartered to carry cargo, and he was part of the cargo. Produtturi ieħor, Hirsch, sostna li f'pajjiżna sabu sapport kbir u l-esperjenza tagħhom tant kienet eċċezzjonali li żgur se jerġgħu isibu ruħhom f'Malta għal proġetti oħra. Apparti l-ġmiel estetiku li joffri pajjiżna, qal li l-inċentivi u l-faċilitajiet indispensabbli bħal water tanks huma l-fatturi li jattiraw dan il-film lejn xtutna. There were several attractive things about Malta that brought us here. We scouted it in February, but the cash rebate, the film incentive, is a big factor in how we come. And Malta has one of the highest rates of a film incentive in the world, actually, which is very attractive to filmmakers as we try to maximize our dollar to spend. Il-kummissarju għal-films Johan Grek qal li mal-1000 persuna ġew impjegati bħala extras jew parti mit-tim tekniku. Sostna li Malta Film Studios qed ikompli jiġġedded ma' żmien u kif il-Kummissjoni tal-Films qed taħdem biex Malta ssir magħrufa wkoll għal produzzjonijiet lokali. Il-Kummissjoni tal-Films qed tkompli taħdem biex mhux biss nattiraw produzzjonijiet kbar minn studios kbar u minn filmmakers barranin biex jaħdmu l-produzzjonijiet tagħhom f'Malta, imma wkoll qed inkomplu ngħinu il-producers lokali biex ikomplu isaħħu il-prodott tagħhom u jimmarkitjawh tajjeb barra minn xtutna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li dan is-settur kien fost l-aktar reżiljenti tul il-pandemija u li din il-produzzjoni hija xhieda tax-xogħol bla waqfien tal-Kummissjoni tal-Films. Temm jgħid li l-Gvern se jkompli jaħdem sabiex Malta toffri talenti mill-aqwa għall-produtturi barranin u bekk it-turiżmu lejn pajjiżna jkun wieħed diversifikat u sostenibbli.